Пажня, адепти лакепаре, овде говори криптоапостол. Данас вас не учити да църтате графиконе. Тиме се баве они коджи не умею да зараджую. Научичу вас да видите скелетовок система. Пре него що постанете нджегова храна. Ако сте дошли овде да чуете от технологияма будучности и дигиталной слободи, можете отмах да идете. Тамо управо деле безплатне приче за ваше уши. Ми овде причамо о ликвидности, мочи и како да не завършите уреду за безплатно чурбу 2026 године. Почнимо от основа, коя ваш мозак обично игнорише. Сви ви се молите графикону биткоина и чекате да ваши беданси ауткоини направе 100 х. Али истина е да е криптотържище само реп огромnog пса, коме е име економия си един жених държава. И ако хочете да знате када, че тай реп почити да се маше, престаните да гледате доминацию биткоина. Ваш главният инструмент е индекс Russell 2000. Обяснявам за оне отенко. Той е корпа от 2000 малих американских компания. Тони су гиганти као що су Apple или Microsoft. Той е мъртви капитал, фирме зомбиджи, кое едва преживлявaju на джефтиним кредитима. Защо е то важно за вас? Зато що е то съвършен детектор искрене животинске похлепе велико капитала. Kada veliki igrači sa Wall Streeta počnu da kupuju važne likvidan otpad, to znači samo jedno – imaju višak para. I spremni su za najprljaviji gambling. Tek nakon što Russell 2000 probije svoje istorijske maksimume i učvrsti se tamo, kapital počinje da traži još više rizika i preliva se u vaše altcoine. За праве айкуле нема разлike измеđu gubitaške mreže Ruštilnica u Nebraski i vašeg redovnog tokana sa psečom njuškom. То су само позиcije u графи смече активе. Нема ръста у Раселу. Седите у својој стейблкоин мучвари и не мичите се. А сада питање за милион. Ко контролише тај ток капитала? Спойлер, не ви. Сада када сте схватили да иза ръста ваших актива стои похлепа америчких инвеститора, хайде да видимо како вам стоje ногом на врато. Ви наивно мислите да су стейблкоини типа USDT или USDC инструмент ваше слободе и анонимности. Типа, изашао само доларе на блокчейну, я сам ван система. Слушайте овамо, наивни мои, ви не сте само у систему, ви сте постали негово топовско месо. Стейблкоини су гениален троянски конш коджи Америка послала у сваки паметни телефон на планети. Шема е толико цинична да усечам чак известно поштуванже према унима коджи су е смислили. Како то заправо ради? Емитенти стейблкоина узимaju ваш прави новац, ваше ущеджевине, и уместо да их едноставно държе у сефу, купуju държавне обвезнице САД. Капирате? Сваки пут када купуете стейблкоин, ви фактички купуете дук с джедин джених държава. Доброволно заемлюете новац влади, коя затим за те паре гради носаче авиона и удържава абсолютно контролу над светом новца. Чекайте, постае još горе. Той е съвършен извоз долара. Ранije е Америка морала да уводи санкции или шалдже носаче авиона, да би приморала свет да користи долар. Сада им е доволно да ви желите да търгувате криптом. Ви сами стварате тражню за ниховом валутум. Цел свет, от Латински Америка до Азие, е упал у доларску зависност преко блокчейна. То омогучава държавама да финансирaju свой дук от 35 трилиона долара у ваш трошак. Щавише то им дае под пуно контролу. Ако сте ранije могли да съкриете папирне долари изпод душека, съдъсваки ваш USDT, може бити замрзнут едним кликом, ако изненада престанете да се свиджате чика семо. Стейблкоини ни су под до слободе. Той е дигитална замка, коя чини долар безсмъртним, а вас неговим вечним закупцима. Али най-занимливие починя када улово и груступи политика. Жерко контролише овай дигитални долар, контролише цел свет. Слушайте пажливо. Джер сада чу вам причати, отучи коджу нече приказати увестима. Навикли сте да мислите, да е федерални резервни систем държава. Заборавите ту будалащино. Фед е затворени клуб банкара, приватна радня, коя веч 100 година диктира председницима, колико че кощати нджихова обечанджа. Замислите деду са деменциум коджи държи ключеве, от сефа са нуклеарним догметом. Това ми е Фед. Али са дае на сцено
Изашал играч, кои е отлучил да промени правила игре. Трамп и негов тим са оставили на крипто не зато, що воле децентрализацию. И ако смо искрени, било коджи политичар на негово место у радиобийство, систем више не оставля други избор. Гаджите илузиджи от Трампо криптоанархисти и е дижагноза. Нима треба крипто као инструмент за кастрацию федералнок резервнок система. План е толико дързак да тше, или поново учинити Америко Великом, или че подрити цел светски финансийски систем. Гледайте како е организован у ваш рад. Фед държи високо камато, покушаваючи да бори против инфлация. А фактички гуши икономиджо да би съчувал свою власт над политичарима. Šta каже Трамп? Он каже: не требaju нам банкарски посредници. Ако легализуемо стейблкоине и учинимо биткоин делом държавне резерве, владът ще мочи директно да привлачи ликвидност, за обилазечи волджу банкарске касте. Той е битка за право да се върти вентил. Трамп хоче да претвори Фед у обични технички отсек. Неки бек-офис у белой кучи. Njemu treba rast tržišta po svaku cenu do izbora 2026. godine. I ako za to treba da preplavi tržište likvidnošću preko kriptoinstrumenata, on će to uraditi netrepnuvši okom. Pitate se odakle će doći pare za rast vašeg portfolija. Doći će iz ovog rata. Kada političari počnu da se bore sa bankarima za pravo da štampaju novac, uvek uključuju mašinu na punu snagu. Трамп е спреман да убаци у ватру не само дърва, веч целе теретне возове са готовином, само да индикатори на екран има светле зелено. Šta više, već pripremaju teren za preocenđivanje aktiva. Zašto čekati dozvolu od Feda, kada možete proglasiti zaplinđene bitcoine nacionalnim blagom i dići njihovu vrednost u nebo jednim ukazom? To je rat za suverenitet nad novcem. I u ovom ratu kripto niđe samo aktiva. То е нуклеарно оружие у рукама политичара, коджи желе да се ослободе надзора банкара. А сада, адепти апокалипсе, хайде да разберемо защо су ваши влажни, снови о томе как отшете купити биткоин на 10 000 током светско краха остали снови. 2 години сте чекали велико рецесию, око джой и еврищао сваки кретен. И знате šta се десило? Десила се, али сте я промашили, jer сте гледали на погрешно место. У финансияма постои поджам, фронтранинг. Той е када урадиш нещо унапред, знаючи да е догаджа и неизбежан. Тако е у 2023 и 24 години цел амерички бизнес фронтранио рецесио. Компанije su se toliko uplašile prognoza da su počele da se ponašaju kao da su već u krizi. Otpuštale su radnike, smanjivale budžete za marketing, gomilale planine gotovine i čistile svoje bilanse od dugova. Rezultat? Kada je došlo vreme prave ciklične krize, ispostavilo se da nema šta da padne. Sistem je već bio stisnut u pesnicu. To je fantomska recesija. Ekonomidža nije odletela u provaliju zato što se već unapred čučnula. A dok ste vi sedeli na ogradi i čekali savršen momenat za ulazak, velike korporacije su već preležale oluju, sedeći na vrećama sa novcem. Znate šta je najsmešnije? Ja sam bio jedan od tih genidža, koji su čekali Bitcoin na 10.000. Sedeo u gotovini, čitao prognoze, klimao glavom. A može pare? One su sada u inflacionom grobu zajedno sa mođim tadašnjim egom. Sada vidimo obrnuti proces. Ова стиснута упруга почине да се отпуща. Бизнес види да край света ни е настал и почине поново да улива акумулирано готовино на трžište. То е гориво кое sada gura cene nagore i to gorivo će goreti još dugo. Sve to vreme Fed je pravio strogo lice i pretvarao se da guši inflaciju visokim kamatama. Ali zapravo, kroz budžetske troškove vlade, u sistem su nastavile da se sipaju трилионе. То е као покушай да угасите пожар, чаджем док ваш комшия лидже бензин из против пожарног црева. Рецесидже нече бити не зато, що е све добро, веч зато, що су е спалили унапред. Да би ослободили место за нови циклус раста. Тако да престанете да чекате крах, он е веч у прошлости. Сада смо у фази, где оплашени капитал покушава да стигне воз коджи иде нагоре.
И taj voz nas nosika potpunoj digitalizaciji svega što se može kupiti ili prodati. Mislite da je to sve? Ha! Sada ću vam pokazati finalnu fazu ovog ludila. Držite se čvrsto, jer sada ću vam ispričati kako će saterati u blockchain последний цент коджи još tamo ne leži. Čuli ste abreviaciju RWA, Real World Assets, ali verovatno ste mislili da je to redovni хайп poput slika majmuna. Kad bi bilo tako. To je finalna faza mašine za izvlačenje novca. Plan je sledeći. Pretvoriti sve što ima vrednost, od akcija Apple i američkih obveznica do nekretnina u Londonu i zlatnih poluga, u digitalne tokene. Zašto? Da bi uklonili последние барижери između vašeg novčanika i američkog finansijskog sistema. Ranije je investitor iz neke provincije u Indiji ili Brazilu morao da prođe 7 krugova birokratskog pakla da bi kupio američke hartije od vrednosti, da otvori bankovni račun i plati lude provizije posrednicima. Sada, jedan klik na pametnom telefonu. Blockchain postaje novi interfejs za stari novac. Kompanije poput BlackRocka su već ovde i ne igražu se. Grade autoput коджим, че капитал из целog sveta teči direktno u američke aktive. Shvatate razmere ove prevare. Oni vam ne samo dozvoljavaju da kupujete kripto. Oni čine tako da ceo svet može da finansira Ameriku zaobilazeći tradicionalne banke. To je savršena mašina za sakupljanje likvidnosti. Svaka tokenizovana obveznica koju neko kupi na drugom kraju sveta je još jedna cigla u zidu američke dominacije. Za vas to znači samo jedno. U kriptu te še uči. Takve trilijone u kođima niste ni sanđali. Ali te pare vas neće učiniti slobodnim. One će samo učiniti blockchain delom istog tog sistema od koga ste pokušavali da pobegnete. Sada će svaka vaša transakcija, svako posjedovanđe komadića akcije ili nekretnine biti transparentno i kontrolisano. RWA niđe u tehnologijama, to je u tome kako napraviti da kapital nikada ne izađe iz sistema, već jednostavno teče iz jednog tokena u drugi. Velika igra ulazi u odlučujuću fazu. Slušajte ovamo, svedoci halvinga. Navikli ste da verujete da kripto tržište, radikal časovnik, svake 4 godine Bitcoin se deli na pola i cena leti u kosmos. Zaboravite tu bajku. Funkcionisala je dok je kapitalizacija tržišta bila veličinec heparca Ilona Maska. Sada su u igru ušli institucionalni igrači, a oni ne gledaju broj blokova u mreži. Oni gledaju likvidnost i izbore. Zvanično proglašavamo smrt starog ciklusa. Dobrodošli u eru političkog superciklusa 2025-2026. Zašto nećemo pasti u 25. kao što ste navikli da očekujete? Zato što je na Trumpovom kalendaru novembar 2026. godine izbori za Kongres. За bilo kog predsednika sad izgubiti izbore sredinom mandata znači postati hrama patka do kraja mandata. Trumpu treba da bira čiju se čađu se bogatim toliko snažno da je spreman da proda sopstvenu džetru samo da bi njihovi ekrani svetleli zeleno. A kako naterati Amerikanca da se osjeća bogatim? Tačno, naduvati njegov penzioni fond i kriptonovčanik. Državna mašina će učiniti sve da tržišta ostanu na maksimumima barem do kraja 2026. godine. Držaće kamatne stope niskim, prelivaće sistem likvidnošću i usvažati kriptoprijateljske zakone jedan za drugim, samo da proslava ne završi. I ovde počinje najzanimljivije. U igru su ušli ETF-ovi. Ovi giganti kupuju više nego što rudari uspevaju da proizvode. Razmazuju volatilnost. Tržište postaje duže, prljavije i mnogo veće. Sada se Bitcoin kreće nje pa halvingu, već pa globalnom monetarnom agregatu IM2. Dok novca u svetu postaje više, rastemo. A novcat će postajati više, jer dug sad ne dozvoljava zaustavljanje štamparske mašine. Tako da obrišite suzeoni koji su čekali medvede tržište u 25. Upali ste u anomaliju gde će bik tražati sve dok to odgovara o njima, koji sede u ovalnoj kancelariji. Ali zapamtite, što duže naduvavaju ovaj balon, to će eksplozija biti glasnija kada budu ostvarili političke ciljeve. A sada, najprljavija istina,
коджучете данас чути. Ето вам га, адепти еднакости, съда чувам, разбити последния илузие. Мислили сте да е криптоинструмент, коджиче изjednačiti шансе таксисте са Менхетна и канцеларийско крадника из Белграда? Погрешно сте адресирали. Крипто е най-безобзирният филтър на свету, коджи едноставно образава оно, що се и онако дешавало. У овой новой реалности, коджу нам граде до 2026 године, важи едно гвоздено правило – сиромашни постaju još сиромашнiji, а богати – недостижни. Защо? Zato što novac u njegovom klasičnom smislu, ti papirnati otpaci u vašem novčaniku, sada su jednostavno poresna glupost. Porez na to što niste shvatili pravila igre na vreme. Ako držite fiat, vi svaki dan, svaki sat, svaki minut плачкате систему за право да будете сиромашни. Свака ваша плата у фиату е карта за споро изумирандже. А ви još uvek гледате инфлацию от 5% и мислите, па нища страшно. Нища страшно. Ваш стан е поскупел 30% за годину, а ви još броите ситниш. Систем мутира. Ствара свет, где е инфлация актива много виша от звънична инфлация на хлеб или млеко. Некретнине, акcije, биткоин, sve to odleće u stratosferu, ne zato što postaje bolje, već zato što se novac obezvređuje. Oni коджи su uspeli da uskoče u aktive, na drugoj su strani провалие. Oni коджи чекaju болджи момент или drže кеш за църне дане. Jednostavno gledaju kako im život postaje skuplji sa svakim vašim udisаjem. Крипто ни е дал слободу свима, само е створил ново елиту. Дигитално касто, коля поседуе ограничен ресурс. То ни е революция против система, то е унапредженже система. Съда пастири имaju дигиталне бичеве, а овце – дигиталне огърлице у облику транспарентних трансакция. Ако не поседуете активе, ви сте само гориво за овай суперциклус. То е све. Ако вам е уновчанико после свихових икса, остало барем нечек за интернет, урадите едно корисно ствар. Пратите канал и ставите тай лайк. Той е едина безплатна трансакция, коя заиста користи вашой карми. И най-важнije, напишите у коментарима колико сте паре успели да спалите у последньои години, покушаваючи да надиграте тржище. Немойте се стидети овде смо сви свои. Исти адепти грешака и сведоци ликвидация. Видечемо кой е от вас главни меценат ово криптоказина. Чувайте своje ключеве и не веруйте никоме, чак ни мени. Jer vaši ključevi ne vrede ništa ako server u Virginiji odluči da mu se ne sviđate. Sada idite i kupujte svoje šitkojne. Pre nego što neko isključi internet. Slobodni. Raziđite se